Jimang ki so tol ka hi bangdang le hi pwa anne zo si kha wa ta tha ngai ti kha. Okay, let's go. Okay, it's time to go to the gym, so let's start going. Hi guys, welcome back to another video. Today it's a early morning and I'm going to gym with my Kazol no mo Florence vai pay to gym chi de chu kha ka the bo zo siu nge sa ka wa ka gym. I'm going now. Hey, come here. Chule mak ni thang ni. Jika ma thote chau khun heaven tio very traffic jam. Thau gei tia chen ti gu le mu khapun la mang la mu le mat po ven tio. Tho bak sakit da. Ki chop pat ma ki je ke. Adige. They say this exercise squat it is good for pooing. They say like that. Me and no believe but very easy to poo. My heart, oh guys. Lahat sila may cheese ang tungan. At sila. Yung ni Pungkit miskut ading ako gi-train ga hitawa. Pungkit miskut so atang hole ding daing tang very strong. Yung ni kala do tinay ta ha. Tan latak san ka tol khan lam chipal han. Ha da ko lam wa. Ha nei thang lu. Bola. Koveli cho gim lo na le bang ma po. Hoi di le gim na thok ngai. Hat di le gim na thok ngai. Nat na lo chu. Lo ting na chom lo khat chom mai tai. Ye je ka chen hapanin. Zawa wang. Zawa. Hati. Mai pa mia sụt lật đấy nghe tiêu. Đấy cái gim tan tụi gì pen hi có gió ngay lậu hắc xa cái thật. Là mày tiêu. Hạ đàn là múa anh này thằng nuôi đây. Lôi như là lên sẽ chạy thấy.
Hot dan he. Wow, very strong. Hot down here. How hot here? Am I hot đấy thằng này hot đấy. This exercise is used for climbing up to the sky. If you want to climb to the sky, you have to learn this. Nói nơi hot là hot đấy ơ. Ta. Agim der chukan ni mai ta ni. Camera to the two. Di khana chỉ henu á, mi top bed, cắt cắt cắt. Hey, ये कसो. Khát ra diện là đừng ạ. Khut ban thả số hạt kìa ya. Lawrence cái gò lưỡi ai hết này tiêu. Biar bang Sali ini ta. Hạ này thằng nữa nào. Moving on to the next steps.
Bỏ lòng là thế kìa. Boleh, boleh. Ada tayo. Giang nó sặc tục nè. Cái kho tàu viết lên. Camera lebih tuh. Có kim thâu hi. The bar. Bye bye. Bye bye guys. Bye bye guys. See you again. Oh, yes.